V bistvu me nekaj zanima, kako ti vidiš, da se bo v prihodnosti razvijal VTubing? Pa ne mislim samo streaming, ampak kaj je možnost, da bi se VTuberi razpasali še kje druge, naprimer v novicah. Slovenske novice. Recimo v novicah, recimo v reality showih. Like, kje ti vidiš prihodnost? Like, nekje v entertainmentu, ne? Pravzaprav povsod, kjer lahko zamenjamo človeka na zaslonu. A je možnost, da bi se kaj ta zgodilo? Glih to anime, po mojem. Like, anime is becoming popular around here, right? Zdaj pa, koliko ljudem paše anime? Like, a je v medijah anime? Bunch more, kot kar 10 let nazaj, I would say. Samo tu se zdaj menimo, gled, kako tehnologija napreduje, ker ravno zdaj je imel Unreal Engine 5, je imel svojo prezentacijo in pokazal MetaHuman, kako je lažje delati virtualne ljudi, ker smo še vedno v Uncanny Valley, ampak se ful izven njega gremo. In človek z navadnim telefonom mu AI prepozna, kako se mu premikajo usta, kako je vse in enostavno This is where it started. Se to. Uncanny Valley. Yeah, this is... The furries. My furbies. My foobies. Ja, kako vidim, ne vem. Pač fora je, da jaz sem v svojem svetu. Jaz sem artist, svet, jaz sem VTuber. It's easier. Pač jaz ful ne grem Ne, real life. Fora je, da jaz ne grem preveč se v fandome, recimo. Jaz ne grem preveč v ta hateful place on the internet. Jaz nimam ful nekih vez z I hate Genshin ali karkoli, a veš, like people that hate on fandoms just because they're popular. A si mogoče del kakih communityjev, ki so pač VTuber related, kjer bi si delili nek know-how, whatever? Ne, nisem. Jaz dobesedno poznam Spooky Cat, Orobu, vem, da 2 Slovenki imata še VTuberja. Ena sploh ni več v Sloveniji. A ne, to je tisti beg možganov. Vsi to dobri artisti grejo ven iz Slovenije. To se dogaja dejansko, like on a regular basis. Ja, vem kar za par artistov, tisti, ki res hočejo biti artisti. Ena je na Nizozemskem, ena je nek v Aziji, moja kolegica je bila na Japonskem in na Koreji. Zakaj pa? Kratko bi si mislil, da artist lahko svoje delo pač opravlja iz kjerkoli. Digitalni nomad. Ne vem zakaj. Ker Slovenija kot neka taka turistična država se mi ne zdi napačna. Bolj respektajo art. Klele nima folk, kako nima možnosti promovirati v fizični obliki. Ne vem. Verjetno še hočeš videti ljudi v živo, v Sloveniji jih ni. Fora je, jaz sem tudi hotela izven Slovenije, ampak to sam zaradi tega, ker, ne vem, like, you know, tle so bili full closed-minded včasih ljudje. Ja, se še zdaj so. Ja. Mi smo v tistem bublu, ki smo ga omenjali na začetku. Jaz sem zdaj v bublu in imam čisto rada ta bubl. Jaz imam moj community, jaz imam moje kolege,